Pozdrav svima, današnja tema je banana dijeta i ovim videom ću otvoriti jednu novu playlistu na mom kanalu koja će se zvati Hit dijete. Ovdje planiram da obradim razne dijete koje su bile popularne, a neke su još uvek popularne, da vidite da li one imaju neke koristi, nemaju, koji su njihovi principi, jelovnici i da li treba da budete na takvim dijetama ili ne. Verovali ili ne, ima oko 100 različitih dijeta na temu banana dijeta, brokoli dijeta, paradajz dijeta, ali evo, ovaj ciklus započinjem banana dijetom pa da pređemo odmah na stvar i da vidimo o čemu se tu radi. Kada je jednog dana na japanskoj društvenoj mreži majki promovisana banana dijeta, dovela je do nacionalnog nedostatka banana. Promovisana je kao morning banana diet, odnosno jedete banane izjutra umesto doručka zajedno sa mlakom vodom, a ostale obroke možete imati po želji, ali ipak morate da se pridržavate nekih pravila koje su kreatori ove dijete osmislili. Hitoshi Watanabe i njegova supruga Sumiko su osmislili banana dijetu. On se bavi preventivnom medicinom, a ona je farmaceut. I oni su očigledno udružili svoja znanja i u jednom trenutku izbacili na tržište banana dijetu, koja je definitivno najveću svoju popularnost dostigla u Japanu. Prvo pravilo je da možete da jedete banane ujutru umesto doručka zajedno sa čašom mlake vode koliko god vam srce ište. Znači koliko god možete da pojedete banana, 5, 10, nema ograničenja, možete pojesti koliko god želite i morate uz to popiti i jednu čašu mlake vode. Pretpostavlja se da se unos mlake vode ujutru vezuje za bolje varenje tokom dana, mada nema nekih naučnih istraživanja koji bi potkrepili tu tvrdnju, ali ok. Znači, to vam je doručak, jedete banane koliko hoćete i ono što je važno ovdje da se naglasi da banane uvek moraju biti sveže, znači ne mogu biti smrznute, ne smiju biti termički obrađene, znači uvek sveže banane. Drugo pravilo bi bilo da ručak i večeru birate sami po svojoj želji, znači možete da jedete šta god vam padne na pamet, s tim što kada imate večeru, ona mora da se završi najkasnije do 20 časova uveče, znači ne biste smeli da jedete neku čvrstu hranu posle 20 sati. Možete da imate i jednu užinu ako ste gladni oko 15 časova. Tada možete da gricnete nešto opet po svojoj želji. Posle 20 sati, ako ste kojim slučajem gladni, možete da grickate malo voća i to je to. Možete znači da pijete vodu i da grickate neko voće po želji posle 20 časova, ali ne smete da unosite neke druge namirnice. I ono što je važno da morate da legnete u krevet pre ponoći. Ima obilje naučnih istraživanja koje pokazuju povezanost između gojaznosti i nedostatka sna ili lošeg sna, ali najčešće ne spavate dovoljno koliko vam je potrebno, znači tih nekih 7-8 sati, već spavate kraće 4-5 sati i to i tekako može biti povezano sa gojaznošću, tako da je ovo jedan lukavi trik da nije vezano za ishranu, ali znači morate da legnete u krevet pre ponoći. Jedino što se zabranjuje je mleko i alkohol. To ne smete da pijete. Sve ostalo je dozvoljeno. I još neko dodatno pravilo za kraj bi bilo da kada jedete to što izaberete da jedete, trebalo bi da jedete do 80% osjećaja sitosti. Znači ne bi trebalo da se prejedete, a ne bi trebalo ni da jedete dok baš se onako osjećate puno, već 80% sitosti. Što je u principu nekada teško proceniti, naročito ako ste navikli na velike obroke i naročito ako ste navikli da se prejedate. Kako bi izgledao primjer jedne banana dijete? Znači ujutru kad se probudite, popijete čašu mlake vode i jedete sveže banane koliko god možete da pojedete. Za ručak i večeru jedete šta god želite, s tim što u 15 časova možete uzeti neku grickalicu ako ste gladni. Posle 20 časova nema jela, možete ako ste gladni da pojedete neku voćku, da popijete čašu vode i to je to. I kao što rekoh, lukava taktika da morate da legnete pre ponoći, jer prejedanje i gojaznost često može biti povezana sa nedostatkom sna, pa zbog toga da biste nadomestili gubitak energije, često se prejedate, jedete mnogo više nego što vam je potrebno, mnogo češće nego što vam je potrebno, tako da vodite sebe u neki problem da imate višak kilograma samo zato što nemate dovoljno sna.
Kada je u pitanju sastav banana, banane su bogate skrobom, odnosno šećerom, fruktozom, odnosno voćnim šećerom, mada kažu da banane dosta u svom sastavu imaju rezistentni skrob, naročito ako su one malo zelenije. Rezistentni skrob zapravo znači da je to skrob koji se teže vari ili se uopšte ne vari, nego prođe kroz naš organizam nesvareno, jer nema dovoljno tih specifičnih enzima da razbiju taj rezistentni skrob. Znači može se reći da je to vrsta skroba koja je otporna na varenje. Međutim, što je banana zrelija, ona više ima običnog skroba, pa je veća iskoristljivost tog šećera koji se oslobađa varenjem. Banana ima i beta-karoten, odnosno provitamin A, ima i vitamin A, vitamin E, vitamin C, folnu kiselinu, što se tiče minerala, sadrži mangan, magnezijum, kalcijum, gvožđe i tako dalje. Znači, u 100 grama banane kažu da ima 1,09 proteina, ugljenih hidrata 22,84, biljnih vlakana 2,6 i masti 0,33. Dakle, najviše ima ugljenih hidrata, a ovo ostalo sve dosta manje. Generalno, ova dijeta bi mogla biti korisna kao početak promene ishrane za osobe koje žele bilo šta nešto da promene u ishrani, a teško im je da započinju neki specifičan režim, neki novi plan ishrane. Znači, banana dijeta može da bude korisna kao početak promene ishrane. Ovaj koncept da se jede voće za doručak sam prvi put čula od Harvey Diamonda. On je autor knjiga Zdravi i vitki i početkom 2000-ih je bio jako popularan i on je, čini mi se, među prvima govorio koliko je korisno jesti samo voće za doručak, jer smatra se da ako se voće jede na prazan stomak, ono u sebi ima specifične enzime i kada se ne meša sa drugom hranom, vrlo lako se vari, jer ako jedete sirovo voće, ono u sebi sadrži pre svega obilje vode, biljnih vlakana, nešto vitamina, minerala, ima i fruktoze, šećera, ali po rečima ljudi koji promovišu unos voća samo izjutra, kažu da se to voće vrlo lako vari, da su određeni enzimi već prisutni u svežem voću i povrću, znači nisu ubijeni i razgrađeni nekom termičkom obradom, tako da je vrlo korisno jesti voće izjutra, jer minimalno koristite energiju za varenje i tako u stvari štedite energiju tela za neke druge važne procese. Ja nisam baš nešto duboko ulazila u istraživanje koliko je taj mehanizam koji je objašnjen tačan ili nije tačan, ali ima ljudi koji definitivno iskuse gubitak kilograma kada jedu, na primjer, za doručak samo voće i ništa više. Međutim, s druge strane, ljudi čija je gojaznost povezana sa insulinskom rezistencijom, a gojaznost je skoro uvek povezana sa insulinskom rezistencijom, ali naročito ljudi koji imaju dijabetes, ne bi trebali da započinju dan sa ugljenim hidratima. To na regulaciju šećera može da utiče vrlo loše. Tako da ako imate dijabetes, definitivno ova dijeta nije za vas. Probajte low carb i keto ishranu, to je mnogo bolja opcija za vas nego da započnete dan sa šećerom. Eto, to bi nešto ukratko bilo o banana dijeti. Ako ste probali ovakvu dijetu, baš me interesuje da li ste imali neke korisne efekte. Tako da slobodno mi pišite dole u komentarima kako ste vi imali iskustvo sa banana dijetom. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!